Bashana bami ngifuna ukunibona ukuthi ni faithful kangakanani. Ake sithi nakho uhamba ngemonto ufika la egarage uzokwethu petrol. Mawethu petrol ucele lo muntu awusizayo ukuthi akayithele upetrol ka 100 rand. Ngephutha akufakele upetrol ke 1000 rand. Uyenze njani? Ungamkhokhela noma Angangkhokha. Iphutha lami indlela zakhe ayisebenzi. Angeke nje ngize ngicanga ngathi sinje umuntu amngihambe sengibona nebonus ngempela nje owodwa ukuthi nje ngifike ekhaya yena ukhetha ungixabeza nge1000 uma usonganele bani angeke nje ngize ngikhokha uzoyibona yena ukuthi ubeyenza mina malume ngakhokha ngoba lokuthi ungakhokha usuriskela umuntu umsebenzi ngani bathembene ekhaya kubo Sophia wena uzwenza iphutha Akhansa faithful la. Ngithe 200 hayi ama1000. Kuyofanele ukhona 100 owodwa lo ukuthi ngethe nje ngifike ekhaya yena ufaka 1000 uNkulunkulu phela lapho ngiphi gift trust mina yayichitha masengikhona ngiyohamba nje mali phela lalela ngakhokha mina malume amaphutha ayenzeke ngingahlafuna ngingakhokha mina malume because amaphutha ayenzeke and sifunda kuona lawo maphutha lawo for next time khona ezokuba careful mangabe umuntu ezokwethu petrol a double check le number ayifake lapha ukuthi i correct yini wenza iphutha angeke mina angeke but if mina ngoba desho sinothi ngifike na 100 rand sekumele ngizobhadala 1000 uyajabula wena ngokulaleli kwakho uzokhokhela wena wena umuntu awubheka wathi ekhaya ngoba babheke bona wathi if nami ngizoyethi upetrol ngiyolima amakabisha ngithi le angisosilungile phela mina sikubelile kithi yazi ukukhombisa ukuthi una inhliziyo uyakwazi ukusiza Alokubuza ngoba kade ethi uMessi ke umuntu uyakhokha uzofunda emaphosini uzofunda kanjani emaphosini akukhokhe mina Shuthi wazi usimenza amaphutha uyakhokha umnikazi wemoto ufunda kanjani emaphutheni kanti kushaya kwami ngizule esale khokha ikhona kufunda lo khona amaphutha ofunda kuona amaphutha okumele understand nje cha ngenza iphutha impela iphutha siyavuma kodwa no iphutha ngempela ke petrol malume uyabeza malume upetrol abazali bancamele ngisho ukuthi kunciphiswe igrosa uma kuthi abazali bedaba banemali kakhulu bafaka upetrol omningi manje ngani ngahle ithuba 200 2000 ngeke angikhokhi ngiyahamba mina ngiyokhokha manje uyayibona isingene nje uthi uyobonga indlela yobonga ngayo uyocisha nokukhala ngoba umsebenzi akuvuza umphelele malume ungenayo ayikho ngizoyishaya izulu mangane but mayikhona ungakwazi mina ngisho mayikhona ubona ukuthi cha ikhona ake sithi ke manje noma ke akabonanga ke wabona wena ususendleleni ukuthi hawu bang ede ipetrol la omningi ngiyayiceba ukuthi hey ndoda nakufaka upetrol amanga bese kuthena naye bebengaka beze bembambe awu ngeke ngicela ngamandla ngicela ngamandla abasebenzi kodwa uhamba nami nogogo uhamba nami shuthi hayi angikhokhi nje ngeke